هەفدەمی بەردەوامیە شەر و پەفچوونان لە ئیدلیبا سووری سەرۆکێ تورکیا و هەفشانی خۆی ئەمریکی ڕەوشا سووریە و داوین پێش هاتین وێ گەنگەشەکردن. لە پەیوەندیەکە تەلیفۆنیدا ڕۆژا چارشەمێ 28 ماهەشتان 2019 ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکێ تورکیا و هەفشانی وێ ئەمریکی دۆناڵد ترامپ سەرۆکێ ئەمریکا پەیوەندیە ناڤەرە هەردوو وڵاتên خۆدا و داوین پێش هاتین ڕەوشا سووریێ گوت و بێشکردن. لە گۆری داخوایانیەکێژ ئۆدەیە پەیوەندیان یا کۆمەلگا سەرۆکاتیە تورکیە دو پەیوەندیە خۆدا ئەردۆغان و ترامپ تەکەزیل سەر بەردەوامیە ئالیکاریە ناوبەرە تورکیا و ئەمریکادا ji bo parastina sivîlan li Idlibê gora serî êrişên berdewam jarî rejima Sûriye vetê û rêgiriyê li ber û dana krîzên miroviyê nû kirin. Pêwendiya herdû serokên Amerîka û Tirkiye di demekê de tê ku şer û pevçûn li devera kêmkirina asaşar li Idlibê berdewam e. Rojane hêzên rejimê bi piştevaniya Rûsya êrişî wê deverê dikin. Li gorî ku Rûsya û rejima Sûriyê dibêjin wan çekdarên desteya Tehrîrî Şam ku ser bi beraya el-Nusra veya bi ser aslana dewletî listeya terorê de ye armanc kiriye. Di encamê de pêşveçûnên leşkerî bi destxistina û hejmarek dever jî ê xistine dibin kontrola xwe de. Herîdawî dorûberê xala Tirkiyeya dehan jî hatibû armançkirin û dorpêçkirin. Derbarê wê proseya rejima Sûriye û Rûsya ji aliyê xwe ve Tirkiye, rejima Sûriyê bibin pêkirina rêkeftina rawestandina şer li wê deverê û armançkirina xalên wê yên çavderiyê tometbar dike.